Tumurigaria itkoria rero nigo abatendri kurwase ekiombe kianya sogota CBO abo bagotoka chinsemo chiamagena banyarako bagokoretaro ya bene gochiase gose abamenyetase egesibo egia Kisi Prison serio kubasira igati yabasibo abo bagendrete na amasomo kibare ase egesibo kyabo nebinto au buna ebitabu chikaramu chitishu naboigo nebinto binde binge. Waigo nigo basabira abanasiasa ko baikanye abasibu abo nako bakonya na kiri babwate okoba nigo babwate amagania mange. Unenjera yemo yoko baikanye igati abasibu abo bekira sebisibu au rituko lya rero imege sibo gya Kisi Prison nige kiombe kimanyikanite buna Nyasogota CBO gekoragwa nombo director bo Zadok Moseti batware tare ya bene imege eliko batarera igati y'abasibwa korende bagendrete n'amasomo abo sira asoko ba ebintu byo gosomera nonye nabo nigo mo director tweresire buna nigo bayigo bakorete taro gochase egesibweke umwako eta umutyonyo 11 abo ase babeta bakobasira ase ebintu au nabo igo gotweresera buna nige kiombe kikyabage okonya bali batari kwenyara abarwaire nabo igo kobasira aboro kigwa goswa chisukuru au CPA na tugirikia kila kitu. It is non-profit making institution. Ni ya kusaidia wala wachiwesi, wagonjwa, tumepeleka watoto shule, tumepiga rangi kanisa, tumechenga. So inategemea wale wameandika. Sisi executive tunaenda tunaangalia iko team. Tulianza ama welfare. Tumekuja community based organization. Very soon we can go like a microfinance. Tumepita around tena tumeona iko shida kidogo, hakuna laptops, hakuna desks ya kutosha. Tutaenda tukipata wahisani wazuri ama wale taongea kama political class tusaidie ili turudi hapa. Kama chama tunasema tuendelea kukuja hapa kuona maslahi ya wafungwa. Tumefurahi kuona watoto wetu jinsi watu yetu hapa vile wamewekwa wako in the place is very clean and we congratulate the management and administration of this prison Kisi prisons. Boigo nigaruro gochika gocha saba na siasa banyare ko banomoyo bogo konya babe bakobatarera abasibu abo eliko basira asenchere yemo goika eyende na keri baranyare ko baba gotwara okoba nigo babwate amaganio amange wana uwezo wakuja wasaidie wameshikwa hapa kwa gereza. Management is free, total free. Wawalete chakula, walete writing materials, wawalete sabuni, wawalete towels, ile tissues, vitu mingi ile inaitakika. Nonye nabo nigo moteneri bwegesibe kyo bwana Rapando akirembia mono gochiase abana kyomba abwa sogo koretare ya bene na kurwa obokonyi bwabo nabo igo kobasaba bali no kugania kwa gokonya babe bagotara gochiase gesibe kyo na kurwa ogokonya kwabo. Opportunity to thank Nyasogota Welfare Group for the support that they have extended to this institution. We indeed appreciate their work. As you all know, collaboration is important in enabling any institution achieve its mandate. So we want to say thank you. Our doors remain open and we look forward to more collaboration. Korwa Kisi Prison ginko reporter ya Mayane Soko TV ili taria ne Mausa Caroline.